What's up mga chavacano? Otra vez, este si El Mosquitero, un verdadero zamboangueño. Welcome back to my channel, and before we start with our topic for today's episode, quiere lang yo rendi gracias con aquellos que niya pwede miracle mio first vlog. Gracias gayud. Gracias kaya suporta o seres de mio locuras. Ansina gayud kay na tiempo de quarantena no ita costa ase. So cosa lang ta pwede pensa para kada lang ta productive. Wow. And na mga ken pa no man subscribe na mio channel, please do. You just click the subscribe button and sabi o seres cosa ase, alright? Otra vez, gracias gayon especialmente con aquellos que takre na mi abilidad. So, y con aquellos que tan push gad kumigo as a vlog. So, takya. Oh, happy? And for today's episode, ay sabi kita el mga palabra or vocabulario del uno del mga prestigioso lenguaje que tiene de atong país, which is el CHAVACANO. And just a piece of information, sabi sa mga Zamboangueño kay el CHAVACANO is a Spanish-based Creole language. So, porque kita tabla kay el CHAVACANO is a Spanish-based Creole language. Quiero decir, CHAVACANO is not the original language of the Zamboangueños. Ya tiene kita CHAVACANO de Zamboanga kaya develop estaba na mga diferente lengguaje kaya tiene datong mga kanunuan de antes, mga Espanyol, mga lengguaje estaba na Luzon, de Visayas, y otro pa parte del lugar hasta ya mezcla el mga palabra. El palabra or vocabulario del CHAVACANO que tiene kita ahora is Spanish-based. And some of the words in CHAVACANO are informal or tabla kita colloquial ay no pwede patamiran ng mga diksyonaryo or mga references in CHAVACANO. And by the way, CHAVACANO is the only Spanish-based Creole in Asia. So that's really amazing, right? Por eso gani kanaton talama Asia's Latin City kay si taoy el mga otro gente de otro nasyon kanaton tapensa sila kay mga Espanyol kita ta konversa. Diba? Okay. Basically, CHAVACANO speakers come from the southern part of the Philippines, which is el Zamboanga Peninsula. Concentrated gayud na Zamboanga City. Takor da iyo cuando tayo na otro nasyon, ya pwede iyo conocer un CHAVACANO speaker, pero ele de Cavite. Both of us are amazed kay ele CHAVACANO speaker and I'm also CHAVACANO speaker. The problem is, hindi kami tanto man intindihan kasi otro CHAVACANO de Zamboanga, otro también el CHAVACANO del Cavite. El cosa lang similar is the terms na, or mga palabra in Spanish. Pero a grammatical structure is somehow different. And just a disclaimer, although this vlog is for entertainment purposes only, pero quiere iyo, tiene interaction, especialmente estaba con ustedes, by commenting down below si tiene ki mga palabra kaya introduce kita ay mga mali. Please let us know si tiene ki mga palabra originally CHAVACANO. And si tiene series additional information about this certain word, please comment. Ojalá si man interact kita, we will leave a comment to educate everyone, especialmente na mga vivientes de Zamboanga, and not to outsmart anyone here, okay? Love lang kita. Love lang. So ay prinsipyo kita. Last April 14, pwede yung post sa yung Facebook account and it goes like this. Pinakamahirap at pinaka-memorable na salita sa CHAVACANO. Comment below. And as you have noticed, pwede tayo escribir in Tagalog para mucho can pwede man interact or man participate na di mio comment. So, prinsipyo kita, el una palabra is el palabra colepet. Colepet! Si, if I'm not mistaken, tres bilog alyan comment colepet. So, una si Luriza Manahan, si Asia Hakim Salido, and sabi si Ken el Uno. So, cosa quiere decir de colepet? Sabi iyo, esta palabra, pwede kita uwi ng mga radio, television, or ng mga social media platform del brigada, pati i-media, diba? Kaya amo kasi usa sila palabra, el colepet, which means kabit. Na, kere-kere ka ansi na best. Gracias na comment, Luriza and Asia. Si Sir Janel Berdon, de Mampang. He said concursante, but I guess it is concursante. Not sure of the spelling, pero memorable kay I'm hosting Chenebes. Kabar ablaki, ablayo contestante. The word concursante refers to the competitor or the contestant. Alright? El concurso tamen is the competition or the contest, okay? Gracias, Sir Jonel. We also have pilon ihalo. Esta yung first time uwi ko na sa palabra, pilon ihalo. I'm not sure kung si CHAVACANO gadele. And according to Ari Soriano, it means mortar and pestle ba? I'm not sure. Wait, let me check. Si, mortar and pestle. So, gracias, Sir Aris. Siya namin yung comment, yede subako. So, subako means kepet or kilikili.
It came from R.A. Tan. Ivan Eric Salvador commented, Amamalung. Sabi ba sa Kennedy Sir de Amamalung? Amamalung el luz. Tiene ka ni canción de stages, if I'm not mistaken. Amamalung el luz. Ano ba sang ganda? Sabi yung lyrics, pasensya ya. But for me, I guess meaning the amamalung is dim or hindi ka masyado klaro, di ba? Lung ketal! Chinatamente excusao. Cosa quiere decir del palabra excusao? And this came from Miko Tan, my bandmate in Sugar Coats. Excusao means, according to him, CR. Correct ba? Excusao? Kasi tauyog yun na habla el palabra excusao. Pero sabi kay CR para like, tanmin. Next word came from Chang Lim, another singer. And she commented, Bentajoso or Bentajosa. So sabi ba sa cosa quiere decir de Bentajoso o Bentajosa? Si Chene Nuevo gamit al unhente. No, di mi alam, you quiero también ansina. Or si Chene comida to comment, no quiero también comida ansina. Tuko di, inside ako mo, bes. I'm not sure lang ha, pero for me, el Bentajosa, it means sakim. Amo ba? Please comment kung si mali iyo. And another words are pohte, pekaw, plaki, poporo. I laugh trip. And this came from Sir Alamin Kadil. Sir, ketal alina Bangladesh. So, pohte, or the poste, is el poste gayod, literal poste. Pekaw, or the pescaw, is fish. Plastic. Cosa plastic, sir? El cellophane or el gente? And we also have posporo. Okay. And we also have pescoson, as in dale un pescoson. It's from Christopher John Marcos Lim. Hello amigo! Ojalá pwede taman hunto na un vlog kaya pwede ta chene healthy discussion about language. Any topic about language, di ba? This is also my first time to hear the word pescoson. So, dale un pescoson is pega or embona na pescueso. Kumansina? Terrible. Pescoson is derived from the word pescuezo, the neck. Wow. So that's a piece of information, ha? Pescoson is to hit the neck. Okay. Thank you, amigo, for this. And another word is pelea. Kere-kere este palabra, and it came from Melvin Uchi. Pwede este mira palabra na imedia. Yang pelea kami dos. Paperman comment si Chene kan kung nasila siya pwede ko na kamera video. Yang pelea kami dos. Nakikop, iya tayo ang sanggut. Din dunuguan. Basta takor de amo kay palabra usa sila alya. Okay, so gracias Melvin Uchi. We also have trambulicao and testeria. These words also came from my colleague Christopher John Marcos Lim. And if you want to learn Spanish, by the way, pwede sila man message or atraka kun Sir CJ Lim because he is a Spanish teacher in Ayala National High School. So, trambulicao, sabi yung kinadisyo na trambulicao is parang messy, right? Como, ekosel sa mga gamit na kwarto, then trambulicao mga gayon. So, ansina, di ba? Palabra trambulicao. Definition, hindi areglao. So, correct iyo. And we also have testeria. Actually, it's also my first time to hear the word testeria. And according to Amigo, he said that testeria is to test in a teasing manner. Como, no conmigo testeria kay seryoso yung akin na koso yung taase. No vas conmigo. Sa. Another word is shrimbrambrut. It came from benefits. Sir Jethro. Ay ko sa'yo yun. Hindi yung CHAVACANO word, sir. Shrimbrumbrut. And another word is from G. Obenza. He said that iyo tatormenta na CHAVACANO el word pika. Ay, senyor. Sabi yung palabra pika is to, basan sina o, pika manga. Di ba? Amo ba? Di ba? Si Sir Vinny, he said, I shooter. Al kumprapatil, I shooter. Sir Shamir Kasim also said abiyo. Wow, this is also my first time naman encounter ko ng palabra abiyo. Sabi ko sa gayon this year. So, he said that abiyo is refers to the baon, talyeva kita sita anda na trabaho o eskwela para na di aton mediandia, comida. Ah, okay. Wow, I'm having fun. This is really fun. Kabar yan, comment alyan si CJ Lim, yablele
Abiyo is pronounced as abiyo. So, tres silaba L, abiyo. I love you. And another palabra is pedo. Pwede sabi pedophile or pedophile. Akin pala, palabra pedo, quiere decir de esta is fart or utut. Ansina? It came from Roldan Joe Reyes. Thank you for commenting, sir. And another word is pekaw, coming from Doc Cecil. Doc Cecil, I miss you. Ingat po kayo dyan. Pekaw. We also have rakona or rascona. Yes. It came from Jonathan Perez. Quiere decir, aquel quiere at rasca kirasca. Ay, rascona. Rascona, tey. Another word from Noel Comeros is zavarag. First time namin yung kunes na uwi palabra. Zavarag is como calandracas, galawisi, clumsy. And another is dulce clever. I thought de lasang lang este, pero according kun 6 Michael Fernando, he said that ya pero ele uwi ko na este palabra, estaba na si lolo y lola. O aki, gulaman se amo se antes ta uwi yo kon di mi mga lolo and lola tan kwento. Aslo sila dulce clever. Makarisa yung palabra. Dulce clever, dulce clever. Diba? Makarisa man te kere iyo. Hindi, I don't know si Deberasang Gatla Dulce Clever, pero ako man sila tabla. Kung si Dulce Clever, please let me know daw. I mean, it's a shame kasi ben proud ka kay na CHAVACANO speaker. Pensaba iyo, kay CHAVACANO iyo, manadi ko sa aprende CHAVACANO, pero with all these comments, parang takadiyo banga. Okay, parang, hala ko sa palabra, CHAVACANO, basta or hindi. Kaya parang, hala, ben po ko lang kat pala di mi yung vocabulary na CHAVACANO. So, I'm happy kasi tan interact sila or tan comment sila aki with these words na hindi pa kadle ben familiar ko mi. One word is alguno coming from Ma'am Yani. She said that it's baon. Alguno is baon ba? I'm not sure. Alguno. Basta sabi yung algun is some, like algundia. Pero alguno, I'm not sure kung si baon le. According nga kung Sir Shamir Dinante, sabi el baon is abiyo. I'm not sure, please comment. Another word is romadizo coming from Ronnie Vendejo, and he said that it refers to flu or colds. So, correct. Flu. Romadizo. Another is guachinango. Guachinango is my favorite word, by the way. Guachinango quiere decir rascal or aquel quiere ase el bagay in a form of a joke. El palabra guachinango came from one of the best comedians in town, no other than Pikachu Angelo Bazano. El canastro también estaba con Meldane Salazar. He said that el canastro refers to grande basket na katapone mga manga lalo ya el marang. Canastro pala etalama ko nakil. Akal basket de amo ba basket akal de palo? No. We also have mangilu. Estaba con ne Espiritu Santo. Quiere decir de mangilu is makakirig, di ba? Akal si come puro manga, mangilu, mangilu. And I'm not sure kung si CHAVACANO with ele. We also have Tortogog coming from Empoy, J.M. Hiolen. So, quiere decir deste is abembao. And another word is labirintosa coming from Terence Jupli. Labirintosa means parang bigaon ba or bigaan? Malandi, oo nga. We also have lagrimas. Lagrimas means luha. El palabra lagrimas estaba con Sasa Borja Canlas Mariano. And I have also replied to her comment na seko ya mi lagrimas na dolor kaya dale. And si Ate Bo, kaya padali mention ako ng palabra salombrao. Kasi quiere decir de salombrao is sort of salty. Si el comida parang como salaw-salaw le, quiere decir it's salombrao. Another word is pesadilla. No, sabi ko sa quiere decir de pesadilla. Kung sa ba pesadilla? And according to Halle Becky, one of the comedians also, she said that it's bangungot. Correct ba? Hala, sabi yung kay pesadilla para bangungot. Siya na may kanyan comment, si Aniza Jacaria. She said, que barbaridad, prospero año, felicidad. Ay, de loco. Siya na may comment, empanada. It came from Jean Magno. We also have sabroso coming from Sir Joseph M. Jose. Siya na may morisqueta. Cosa quiere decir de morisqueta? If I'm not mistaken, it means cooked rice, di ba? Morisqueta. Kanun. Kaya yung comment, hotdog. Ha? Hotdog.
Si Sir Lord, lumibaw yan, comment depe. Baka kirisirese después, after, so, di ba? Siya naman kaya habla, retubao, primo de rebusao. Ha? Kusa retubao? Siya naman habla, grueso cara. Grueso cara is, grueso cara, rough face, di ba? Ang kapal ng mukha mo! Ang kapal ng mukha mo! Siya naman, mamoka el pie. Siya naman habla, amargoso. Amargoso is aquel, di ba ang palaya? No. Siya naman habla, chamberlu, according to Jaco Salem, chamberlu. Kusa chamberlu? Another word is kolepet, o. Stabakun, Ma'am Cheryl. Manadarat kinkere kung sa palabra kolepet. Siya naman kita, ceniza, coming from Butch Laureño. Ceniza is ash, right? Iker Shuk Fernandez said, guachinango. Yun. Porta moneda, it comes from Jonel Galvez, my classmate in elementary. He said, porta moneda. Porta moneda, if I'm not mistaken, is wallet. Peto, coming from Karen Usman Dulaga, peto. Siya na kolumbra. Kasi kaya di siya kolumbra? Nasabi iyo. Gulusinas. Kasi kaya di siya gulusinas? Masasabi iyo sa mga sweets and delicacies, di ba? Siya naman, Grande Marico Tebata, coming from James Medina. Grande Marico Tebata. Kaya di siya Grande Bata. Siya naman, Pipita. Kasi pala si Pipita, Kogan. Pipita, or seeds, right? Sangat. Kasi sangat, coming from Anson Atilano, he said, como ase sablay or se sampay, sangat. Ase sang... Esta ya. Last but not the least, el tormento palabra de con todo para entender. El pinaka-difícil gadha, el esta na casa. So Dave Alvarado mentioned esta na casa, el pinaka-difícil para entender. Tanhay ko na phrase. Kay, nisay ta porque mga tampa immortal gan sa mga Zamboangueño kita sale-sale pa, di ba? Ay, senyor. Difícil gan intende. Kay sabi kay kwarantina, na tiyempo de kwarantina dapat esa na casa, sila puro sale-sale na casa. Inisay ta kanina mga tampa cool magad kamo. Esta na casa. Esta. Kung man, we die as one. We die as one. So muchas gracias Dave Alvarado for commenting, and by the way, thank you so much for inspiring us through your music. I just so love your music. Wow. Kusa pa ba? Dime ha? So there you have it, the list of CHAVACANO words na pwede kita man consider as difícil, memorable, unforgettable, con todo. Gracias gayot, especialmente kung may mga Facebook friends kayan comment, iya partisipa na diskusyon. Gracias gayot. At least manada yung aprende palabra na episode aura. Manada actually. And I'm not sure lang ha, si some of the words here are really CHAVACANO kasi some of them are just colloquial or hindi ka formal CHAVACANO words. So once again, I'm calling the attention of the local linguists. Mira usere si Cheneki mga palabra kaya necesita kita korekta. Si Esta palabra ay mali with regard to spelling, si mali bale with regard to the origin, si hindi ba nila CHAVACANO, and so on. So please comment down below si Chenesis mga suggestions or additional information with regard to our topic for today. So si quiere pa ustedes aprende mga palabra de CHAVACANO, I know that dictionaries and other local references are made available to us by the city government. Ojalá puede yo mira conocerles otra vez na mio next vlog. Otra vez mga chabacokang, este si El Mosquitero, un verdadero Zamboangueño, signing off. Adios!